Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Prias YP Baro syaka batisi TV rengkat bat kimat jonggani ke janmiet ke sengi yo maulong ke khat Tarik Jymmang arhajar arpun rio. Ini sedang nak kimat Khubor nak ke Jylla. Unang ai bot ke senjuk kini klik nong sensyar ke hima sora upaim laborious manik SM. Ulapan syai ba ka jingya khun jong ki khun ki hajar bat ka senjuk ki klik nong sensyar ke hima sora ka longbet ba ka party politics kam day ban yo rung ban yo penjot ya ki san kerwo haka sain dorbar khun khasi kata haka dorbar yeng ke dorbar kur ke dorbar shnong ke dorbar raj bat ke dorbar hima. UMLA ke UDP na Kleriat constituency uba Kermen Shella. Ulaong baga Jinglong Jymmang Harilom Jaintia Khamtam Ha East Jaintia Hills District. Kami hap satia bat ka Jingterwa banti ya udoyong katkum ka open cast mining. Uba Shella ulaong ru bagi tu ki balayo lisen ki tibha bat kumta kalong menta bagi pajba ke East Jaintia Hills kimpat yo i satia ya ke rukom ti doyong daga juk start sayan wat lagi syania teli ya kaki ka kamai jongki hau doyong. Ka Executive Committee jong dorbar snong pendeng rei nongstoin kalapan syai halor ke Khubor balapan mi haka way ke YouTube news channel haka Tarik Jymmang arhajar arpun rio da ka bala keno ba kaladon ke jingkrong pisa arhajar sanspa tengka na kitrok kit kau jong ka FCI go down ha pendeng rei haka kerteng jong ka snong kat bana kaliang jong ki dorbar snong kala ong ba kamdon ke jingtip AA ru haka ta ke jingye penbait ha pendeng gi nong kit kau bat u kontraktor ban krong pisa haka kudam jong ka FCI ka New Trap National Youth Front Southeast Sora Circle kalapan jing betsyai na ka Khasi Hills Autonomous District Council halor ke jing bempengat dak gyong lani blacklist ya ka Northeastern Security Service Private Limited Guwahati Assam kabalayo ya ka tender ban penya ya ka kam up paharahan National Institute of Technology Sora klem da yo ya ka no objection certificate na ka dorbar shnong site sopen but ya ka trading license na ka District Council haka jing kren bat kilat Pyrthei Khubor nong Aiktien jong ka seng uba bajop kongwer ulaong katkum ka jinglap jong ka seng ka District Council ka pa tang da ka jing to show registrar ka NIT sora ban pun kutno ya ka contract bat ya ka work order bala ai sya ka North Eastern Security Service Private Limited namar ba kam shimlayo ya ka trading license but kumbaga pau UCM usupentip tang ha ka yeng dorbar bat hakilat Pyrthei Khubor bala blacklist ya ka North Eastern Security Service Private Limited. Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People Sora Circle kalakan tu ya ka Khasi Hills Autonomous District Council bahkan nomai trading license ya ki kali ki bawan na bar ke Jylla Meghalaya ban khai motion na ka snong majai syakari Bangladesh. Presiden keseng uba Carlos Karmi FKJGP Sora Circle ulaong ba UCM ula kular ba un saya keren bat ketnat transports jongka Sorkar Jylla halor kani ke jingdawa jongka seng. Arngut ki hybrid ki belatip kerteng kum u Daniel Bond nong si uba khat South nem karta bat u Robert John nong si bala shipo nem karta nagasnong nong sopian. Kilarang ko sepok kawa ban let say pelaj imyo khulung bala jangam jelop hakawa bala den ban sajjan kabadon markhap bat kesnong nong sopian bat dom ko sam hadien kat to bane por laong bau khulung ulala ban ring siembiang bat ula klang kakme jong khulung ubala ngam jelop kala ong ba kum kakme kam tip AA namar ba kalami nalayeng ban let sajjan hakani kawa hagi benta ki bakham shaneng nre ukonlong ru ula bot ya ka bat namar kum tahi ki badan hapo yeng ki la let shaw no ban yalam shayeng penban kim shim lapoi perkhat bat bau khulong un let bot biang sa sisi ni ya kakme bat hap senon chapo wa
Hill State People's Democratic Party Youth Wing kalapun Khuboram da Hoping Stone Meritorious Award ya hebret Wandarihun Lengkoi kapapule Anderson Higher Secondary School Nongstoin kapala yo ya fourth position top 20 jong examen secondary school leaving certificate balapun benadang shen da Meghalaya Board of School Education. Kasyat suk mensim jong Seng Khasi West Khasi Hills District kalapoi no syakabakut nin gasngi da kajing ipo ipeng wat happening kajing pentut jong Khubor kemariang. Hagani kalampung syat kabala long hamadan new nongstoin kiladon kumba arspa sang penyungut kinong syat bagentup ya kishen rang bat ki kentai la sakhilang dau MDC ke nongstoin uba jurisman yau pniau bat ki reutemen reusan jong Seng Khasi. Mentang ini pai syakimat Khubor na kelengkari. Himanta Bishwa Sharma ula bamsmai kumu menteri rangba ka Assam hakawat ka baar negasni hadin baka kenhon NDA ka bayalayalam daga BJP kala tahu ya ka sarkar hagani ke Jylla na kasien ka balai. Menteri rangba ka Tamil Nadu C Joseph Vijay negasni ula kedau ya ka history hakarukam penyat dorbar jongkari bilat par ula banjur ru ya ke jingdon kam ban penne ya ke riti sensyar pajba habakren hapok yang dorbar hadien bau MLA jongka TVK JD Prabhakar ula syajiet klemdon bayale persya kum lampang ke yang dorbar tawan jongka Jylla Tamil Nadu. Menteri Ramba ke Tamil Nadu C Joseph Vijay negasngi ulah hukum ban kangno yaki news pa khan new teli dukan dekiat jongga tasmak kibadan hajan gijaka meneblay hagijaka pule bar hajan gijaka yang bos hakeleng ke Jylla hapoki artayo panwan. Kashif Sena Udhav Balasaheb Thakari kalau ong ba khaddo khatwai ke Tamil Nadu kala sakhi ya ke jingkala haga bor sensyar bat ke jingkala kalong hadin ba ke sengsan Pyrthei jong Vijay ka TVK kala pen scam ya ke jing sensyar jong ki pai ba nong shong shnong ke Tamil da ke ba pen pra ya ke jing sensyar lenti jong ke DMK bat ke AIA DMK. Menteri Rangba Dogari Narendra Modi ulapan pau ya ke jingkemen halor ke jing Menteri kam ya ka Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana ha West Bengal da ka baong bagi pajba jong kani ke Jylla mentakin yo ya kalat ban yo ya ke skim sumarpang ke bahetam ha ke Pyrthei. Prasni baka UDF balayalam daga Seng Kongres kala yo bat yo lakam sensyar daga jingjob ka ba shispa arngut ki MLA ha ka yeng dorbar tawan jong ka Kerala ka badon shispa sawhongut ki khon nrei kumakalong menta ka kenhon senrop kam don setia yo nongyalam ban shimti ya ka shuki menteri rangba. Menteri rangba ka West Bengal Suvendu Adhikari ulapan pau ya jing sngongo ya jing kurku jong menteri rangba do kari Narendra Modi nakabenta ban penteri kambiang ya ka Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana ha ka Jylla. Rengkat bat ke Pyrthei Brockway ki nurse hapo kari India kila rakhi ya ka International Nurses Day. Menteri ke Sarkar Pedeng Bokmi ya katanat kampo yeng Amit Shah ula ai kublai ya ki nurse da ka baong baki longkum maujam jong ka jingkermen na ka benta ki nongpang. Kaseng Kongres kala kento ting ya ka Bharatiya Janata Party bat ya ka Election Commission of India hadin ka jingtung kam ya ki officer he kerdan ha West Bengal. Mentang ni pai syakimat Khubor na keleng kiri ka Pyrthei. Ulampang ka parlimen jong ka Iran Muhammad Bakar Kalibaf ulaong ba ki sipai jong ka ri ki long balapan kre pan ai ke jubab ke basyai ya kanu ke jingle don bor daki bor ki banabar ka European Commission kala ong bakadang ya trailang bat ai jing kersian ya ki bor sensyar ri halor ka jinglen shop uknyang jingpang hantavirus kat ba ka European Center for Disease Prevention and Control kala pentip ba ka jingmai pai ba habarok kawai ke doba Europe kadang duna ba
Ka Radboud University Medical Center ha Netherlands. Kala bodin yaki khat armut kinong tray ki blasya slung kerpang hadon riu tayo kum kalat jingeda namar ka jingle bakla hakapor bagidang ajing sumariyaw nongpang balangan hau knyang jingpang hantavirus. Ka President jong ka Mexico ka Claudia Sheinbaum kalayatu baga Mexico kala pha ya ka leng ka basan rengkat bat kinong ai jing Arab sya ka Cuba kum ka jubab ya ka jingma jing jong ki pat ba ka ri Cuba. Kaying dorbar jong ka Israel kala menjur ya ka ain ban penkha ya ka kashari bakerpang gisipai na ka benta kinong Palestine ya ka bala suba baki dei ki badon kti ha ka jing tombor bala yalam da ka sengle no Hamas haka hinyo tarik urisau arhajar arfulai bat kani ka kashari ka don ya ka bor ban hukum da ka jing pristom ka basurai penyam. U Secretary of State jong ka United States u Marco Rubio laong baka jing pli ya ka jing khang na ka benta ki poiwer ka dei ka jing bakla ka bakrau ka babu jing ma ya ka jing yatali jong ka imlang sa lang ki pait ba nong shong shnong ka ri America namar baka sarkar jong u Donald Trump kala kentai ya ka jing penmena jong ka United Nations syapang ka jing wan buai shnong ki poiwer. Uniu Secretary of State ka United States Marco Rubio lapanlong ya ka jingya kren bat ki head officer nong mikmat na ka Australia bat Britain halor ka jingya kan at ka United States bat ka Iran bat ban weng ya ka jing jong ki jahit kitmar ban yai leng ba ka Strait of Hormuz. Ito kilong kimat Khubor.